Po ko zna koji put nevladina organizacija HELP nas je okupila da damo svoj doprinos i ukažemo na značaj Instituta romsko-egipćanskih medijatora u Crnoj Gori. Prethodna 2 dana smo radili sa nacionalnom grupom romsko-egipćanskih medijatora koji zapravo na neki način već čine nacionalnu mrežu medijatora u Crnoj Gori i koji su u prethodnom periodu 12 meseci bili raspoređeni na poslovima u domovima zdravlja, biroima rada i centrima za socijalni rad. Tokom prethodna 2 dana kao facilitator ove grupe bila sam oduševljena koliko su ti ljudi ambiciozni, koliko su mladi, a opet spremni da pomognu u nevolji, ne samo svojim pripadnicima iz romske zajednice, već svim ljudima kojima je neka vrsta pomoći potrebna. Ono što je najvažnije istaći jeste da ne samo da su romsko-egipćanski medijatori dali svoj doprinos i pokazali se kao značajna karika u radu svake institucije, možemo reći da su oni bili dobar uzor samim članovima iz svoje zajednice. Znači da jedna mlada osoba treba da se trudi, da radi na svom obrazovanju, da bude edukovana i da onda na način na koji su oni jednostavno zasluži da bude dio sistema i dio jedne institucije. Zaključila sam da su jako pametni, elokventni i vidim da mogu da pariraju dobrom dijelu svojih kolega u institucijama. Ono što želim da istaknem jeste da je jako bitno da se nastavi sa praksom koja je trajala prethodnih 12 meseci i da apelujem na sve institucije u ovoj državi i uopšte samu državu da se sistematizuju njihova radna mjesta jer ovi ljudi imaju volje, elana i znanja da nastave tamo gdje su počeli.